Salamu alaikum tukufu. Amdani ama ngamfanya parte hona Komorika yao uwania neze nungo bikanga zijiro Komor. Sevrenga mi Faranta shanjarenga hususi wa hangu na ubadili nu Faransa. Shami usana titange kasinjo shinda surtout les Zambi. Mwania ha Zambi ilizu nteshawiri. Ukanga wana dunga biba nukola wania shade Zambi. Amjuani ha Zambi ilizizi. Shaze njema zile sazilekele. Amju jibu wantuka wadungo hamba ukana. Waduku japoro kree video za hao. Amjua jibu musoni. Let's go. Para fanya video mnibano tukatambukana hena mndu ashangiria azali ya mvoti kwa mbonanze heni ya vota azali henu msutene ya ulila mwana mzima jo lili wao kumsa wa jo hele kana pale wala kwa zombi ya uze douleur walonizo kwa danza kenizo leo afeni ya mvoti ni hena mshangiria nezi mnajili ya ulila mwana nya ya ulila mwana hai katuka katina mwana ukatina mwana nyana tsofa yeye bismillah du foma ha mtsaba ho foma ha raza ngoza jandisa du foma ha ranguleo mashallah alafu njo hawaja wamba nazuhunde nazure familia yao mimi ke familia yangu mvoti bao mimi ndani elimino wa mando ilo uneze ndoto za wale wazionao ekanga juko badili zibadili kati ufunonda jina zilongoza uzi change abo kotabu shakana shende norivuke batibaki hata wajubaki wavuke wana hatu wakari masitara waja huka njarama suala la manyasi ulo ajuzi muslimu wanjanungu ala suala lino kaya wa mru kaya wangu haramele bavula hatu ya Mohamed kadanga Zimbabwe amdanama manyasi oi mndu wakauti domona hakana visage hinga na boka na zamana kadikoli tidomona akote tikahuna takahula funa unazengo banjaka na ifurso kan hendongo woni siba hena bendongo za hai alafu de mananzo na boka na hena mndu ya mvoti azali na eliminewa raere famia hai memsidi ya hangu na eliminewa mando iliwa unezenroso za wala wazio nao hawakala kwa jojanza alafu sualo kana za bandi na tuporo create video ya hangu dokana banu deja banu ngam create video ya hangu hawakatsirenga ya wala tsirenga wala tsanganya tsirenga image hangu nuyona wote sabahari abo deja tikare video zeno bil different ala famu zena bonga dunga bedamna ila zabari hindi ni wo watu create telefone ya hawo rana horengeza wandu warumia ho cyangwa tugerengeza telefone za create lo warumia point d'interrogation cette nigrinui là manifanya zino dokana amtawsha omonti dwaze Komoria hangu kananga sarma ujiro abonga sarma tabu ratabura raha ya Komoria hatu sonzi abonge mimi ngamjotsanga hikasindu shinda bonlohuru bo je merci ngamtsango ngazangaliwa wanu wajiliwa unizindifanya abo parti yangu ngwati hao parti message ngi yao ekandu kotselo message ilo bo haribala abantu natse zeno bili different ngabo message ilo harimo ze video nibe hao ngabo wandu ka ngwajiliwa abo watse hao watu twatitira watwelewa izo ndo zamba chobwa duhazi ngwelewa ze message na tunzire hari hapo zeno ngabili tofauti. Je suis d'accord parce que senior joka ula hasara pande wa heze votizi hibwa alisilieza mimi ntwaka votizi hibwa sazihibu mdneshe lezo ndo tena hena mdoka wa havotenu ili na tweliminewa ili uneze ndoso za hondo ka ngwaziona on a choisi ça eshwando yewe wambo shwa hutojibomba baba wakelila zijojibia haukana era opposition ratijiranda wabi nyi wanafiki pia itoko bi deja mbe candidature mzima yende ya shidani na azali ka kweli shaira mdaju harenge wala be havua wala be hajua wala be orange wala be hapomu wala be batatuisi pumbutere abantu ko votindo même si wabazihiba azihiba sha danyi matozihiba kwa datenga 20% wala 30% mtsabela ne dunia alafu mdaja bazihiba mzee harame 62%. non c'est des listes karna karat parce que senior joka ula hasara ikawe kaitsanganyiwa reza hanyu reza hai kazi duje 62% fatu mzima ari 60%. Alafu hizo pia danyi matujitamu maharba tunu tujamjaba mdoje mamba wangu kana sijondo za heza ja kilo kiri metri ringedo na upote ambali message wana maukaudwa dumu mabareni wana malamishia hadisi nyide mkozao abonyi mleho mtabi hao nyide mmonao msikiri mta Amerika mtu mso mabareni kandu kawaja ekamji deside wanyinga mendao na mwende nane kai paso kamenye shombo shahe serikali shafanywa abo na mshimenyi au kaisho shifanyiwa nuwakaya yabo walo yabo waduka hudo ngajodwa shilekeze na menye zaendo ngonzima mtitowero sheke paso kamenye na menye ngamidani shamtitowero na ndola idara kinyinyi shamtitowero idara kiambumba jino erishemeza wataba nijwa mahafili ha wala suku wala tameshi bani kama hafili ba wala ngutola roho yabada mnatemna shushu hangu shimtabisha unindi na maono wale yado to wazi roho mbika mbali sham namna mbulumuo wanatsi wa Komori yonde namna Mwenyezi Mungu ajo mbulumuni
eni tumtola wa nyumba zole menguni amjebe wa mona tanga wa famia muslimu no wanyao naonda jina kwa ndoliliwa no ambe kana vanhu yani shiumbe hilo hundu nyane ngashjuroha reka ngashjuroha hawe ma reka ngashjuroha hawi ndino shelezo kana no jibiyo baka mwana wa hafu yana mnaila chakaja fa ukahibi awaka vile mwana wandu shahafu hohususa washikumori abwengo nosukana hakanza wanilie mzabaha he walo mtundu hazi au mzazaha walo mtundu hazi hawana shewahi walo watetera watu wangu eni za haja na tuzine kabumguju tuzine shelezi za wantu bakaya udu hazo wana zinguzi nzito watabisha vanumza hawa haninga jikira parusama udu hauka vanti mpaka yambe ngudi ya wani nga jikira tsora hanga unziani yambe ngudi ya uno wa wanao ya elmineo Romi kesaya Niyambi kesaya Kaya mdungu chama na hema na nyangu uraya Waside wangu Waside wawe ya zaka jamsaliani Niyambi boni yambi Waside wangu ya zaka jamsaliani Natawe bakweli aisha kashende hapo de hadi